Jadi angka tu tahu mas sempajan na sabab mitau tamaranaka. Ina tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sempajan na sabab macina tama suruga. Itu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sempajan de metona na nawai suruga si neraka apa makanya ro suruga anu na pancaji po Allah taala. Suruga neraka anu na pancaji mana? Hadiah miaro. Iya ko malak dak mo ko mapuji la ko po Allah taala. Nalekku ya rumah cintanya. Iya na riasa bab mahabbah. Iya. Lihat kedudukan atau makwe ya kong tahu si Chandring nama lak dak mapoji capu isa na kanton na dia masuk sa papinadin lah ay ka makiro tapi ya kong Chandring de nama lak dak manu makaseke itu makiro aga maknana nareko angka tahu malak dak mapoji lori pong Allah taala disebut mahabbah de ni matutu aga matana aga napigo pakasibing milawi sumbangan tay malomo masuk dina kerja bakti te ko masigi makasih jallah iya napa salah zaman-zaman nah tapi jadi angka tu tahu mas sempajan na sabab mitau tamaranaka. Ina tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sempajan na sabab macina tama suruga. Itu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sempajan de metona na nawai suruga si neraka apa makanya ro suruga anu na pancaji po Allah taala. Suruga neraka anu na pancaji mana? Hadiah miaro. Iya ko malak dak mo ko mapuji la ko po Allah taala. Nalekku ya rumah cintanya. Iya na riasa bab mahabbah. Iya. Lihat kedudukan atau makwe ya kong tahu si Chandring nama lak dak mapoji capu isa na kanton na dia masuk sa papinadin lah ay ka makiro tapi ya kong Chandring de nama lak dak manu makaseke itu makiro aga maknana nareko angka tahu malak dak mapoji lori pong Allah taala disebut mahabbah de ni matutu aga matana aga napigo pakasibing milawi sumbangan tay malomo masuk dina kerja bakti te ko masigi makasih jallah iya napa salah zaman-zaman nah tapi ya ko dai nama poji tahu ina may galasan na tahu dai nama mapadiwatang iya mako itu ya iya may gadi tapi macipi papinat din na may ganna tuli reke ya ko yalya nga ako ay kurang seko manimon tuli tu na reke tapi ako tahu mapoji dega itu na nawa yat iya itu namanya bab mahabbah. Engkau pa yasin na. Yasang bab ikhlas. Di mento nagaga. Betungan na anu nasarahkan. Gani yasa bab ikhlas. Ang kataw milaw sumbanga yali bagi goncingon rodi makadalo no muala. Alamnya lemu si ami muala. Ay maraji-raji patapayo pwede ko to makali yaman ako na capu ribidega. Iya. Jadi nama gampang. Tapi engkau pa yasin na yaro. Yasang bab ridho. Ya sang ridha makadai tanya je tiap mas sempajang apa ia ko makadai ya mas sempajak berarti ya norma maka tani tepat nah dia nas sempajak te ko dia tepat berarti tanya je ko Allah taala mato mas sempajang maka da mas sumbang ai de po Allah taala mato tu apa ali nama to male ngak dale nama balu-balu mak nah dia namun kilau tay mangaliu kon ro ko mak balu kini tanya po Allah taala marahkan yatina tawi na siaga gan na tupak balu mak datu magi na lokor mak balancah. Iya, betul kan nah pasti dah kayak ada nama tu. Sempajangnya ada nama tu. Jadi dia kagak dia maka dia itu orang yang tidak bangga. Sebab magai maka dia nih pong Allah taala matu. Ya dari riasa bab ridho. Mak lupa tu. Inroni monro. Yang nang tahu mas sempajang tahu mita maranaka maka dia satu bab khauf. Tahu pilorang. Tahu tamaranaka. Kata maka macina tama suruga ya nanti sebab raja. Jadi madu berupa kan? Ya dia aja tak pasal kong kata makna tu macina mije ta masuruga na tolong masih aja tak pasal makna salah toko de ang kami matu tahu makot tahun 05 nemu po Allah taala ya tu iya apa ang kami tahu pangilawan na nabita po ulirang nga atak umakku rila lawat tu manyaman na tapi iya ko de na lo aling Yesus sa nama cawe iya makotiha ang katutaw tu na mapuji lakay na dianang kanoto mas sempajang sinin na sinetrong na itamana
Kalau kajok-kajok kasi sana saling kulak kay nanapya mo to matahayu maka raja si kiri na subhanallah subhanallah macan ringilah kay na. No? Watun na makanja keluarga na dega susah na dia na sampajang angka mana susah na pemasampajang dia na riyasang yolli iri wattu manyaman na dia na law jadi yolli masusay masusah maninapa makdepe. Jadi tanya abala iro papedale na po Allah Ta'ala tapi demi na tollo na rekode na to masusah. Yan na to nakadala ini syakartum la azidannakum. Sukuruki papedale ini tambayako. Wala in kafartum na rekode mo sukuruki inna azabila sadid. Isengi pacalan na po Allah Ta'ala masarro. Betul nga nataja ko abala apa 05 nyamak ko na di mulo. Katutaw mako to pa ya betul nama diisig. Wah. Apa si batu-batu mon ro pangin-pangin mak demel letu tangga benih dega gayasan sisan nama bireja mak 5 miaman nek nasa mapat dibiti pernah kenal sam urat iya tapi dia tu kagak kok di papahangi kia jadi pakui iya ro ibadah tak bagi dua memang tu angka ibadah nabi ta ipatotongi ya sang ibadah sunnah. Angka ibadah puang Allah Ta'ala mengakui ya sang ibadah perlu. Iya ro ibadah sunnah lari lakui syafaat. Iya ro ibadah perlu lari lakui pamasir. Nah dua milalan na tetama suruga. Iya kotannya syafaat pamasih. Ya tu ampai tak bagaimana haji wajib umrah sunnah. Sakka wajib pasidak ke sunnah. Pada milo niat biring sampai wajib sampai sunnah. Puasa wajib puasa sunnah. Jadi ya komelo ki lolo nga syafaat pegai bisa sampai sunat tak. Ya kome ki lolo nga pamase sampai perlu tak. Iya. Ya kome ki masai sakka ita pekanjaki. Ya kome ki lolo nga syafaat pasidak ita pegai. Jadi dua-duanya. Ya itu ampai ibadah perlu dia itu ni tapu apalana dia itu nak ni gini mas sampai loro mak apalana dia. Tapi kok sampai sunat ni tapu apalana ni gini mas sampai sunat patan raka yolona loro na sampai sunat to patan raka ngimon rina loro lai harangan nginagis sa api neraka watak kalena. Dia itu napawi makan ni gini mas sampai subuh mak apalana dia. Tapi makanan rakaatan il fajri duan raka sampai sunat subuh masarolak di inayalino lololisa sampai sunat itu. Nah sabab iya ko pamase dia nak bilang apalang. De hak prerogatif na po Allah Ta'ala. Alin na patag nigatan namin na patama. Aja ta parotes makan kapaboto tama pamasin na po Allah Ta'ala. Yan na tupasang yan. Makada namo magarajanna dosata nareko pamasin na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki salama. Namo magarajanna. Namo akasyaga pauno tawe. Namo akasyaga berbuat zina. Namo paboto tapi nareko pamasin na po Allah Ta'ala na kurukangi tataki salama. Tapi namo maga bicu na kasalahatta nareko keadilan na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki laya dili. Tataki masesa. Iya na tunah kada tau pandita ya komeko mas sampajang aja na palamu lalu. Baca ilahi anta maksudi idi mi po wakatai waridhaka anta matlubi pamaseta mi po malak da uharapkan. Apa ya kortannya pamaseta masolangan tu. Angka kisah na pak tahu di pala pakaroma minasili kengisi pure man redagi ngoko bali sahabat na bola na sahabat na natako angka manaisin na magoro nang kada gita sili okoro nakarya ikanuko na cialaga rewa ilaw bola na darat na tayo nola maleto nadapi nakarya inala yaro di pala pakaroma na tayo nasili kengisi na panabiyang gara-gara iya na agaga na pake day nilaw ko punana dara 500 itaw taratunda tama suruga. Nasapa ikahalalan na. Namaga pa yun di lase na tayo ijam mong bawa ko pa sa rambutan na tayo. Capa luka na tayo sa upa bawa. Tolo galung ito lalo ng kataw matarupulo isap pinapay ilay pasi. Iya. Angat taki. Iya makadakaon na. Namo maga bicu na dosa. Didi pala pakaroma minasili kang ngisi. Tapi nasaba keadilan na po Allah Ta'ala na pakin mukur mesti laya dili. Tapi ang kamakun ray WTS asumadak kami na pinong na ipatama suruga. Tapi liwa egan na dosana. Tapi naitay po Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salama. Yan na riyasang hak prerogatif Allah. De nawat dingi jallo sila surah salat apa bali bola ata pada taru patau.
pada boroneta dia nawat di jaluk maka dah tahu kalasi sa neraka jalan angka kamay pamasina po Allah Taala ko deto nawat di jaluk ustaz ko masaru bagi maka desa suruga balutan tu to jadi maka dani mudah-mudahan nama siwi po Allah Taala mudah-mudahan na lolongan syafaat na nabita iya tu dua pak doang maka jalan paman rasa gitu iya na tu namega tahu pak dia nama makurang paham iya kong ka inran na si bang kapapinran na biasa kong kadita nindra tayo si dijutan na din na wajay agay pao ko pestori mon rito mapasilolongan masisay iya ko idi minran isapa itawe ni waja iya ko idi mapinran isapa itae untuk makamaja pada wide na tama suruga iya ko ganda niya malain atau lita jamo pamini tama na kanamala kayo jolo angkau pa gagamu je tude na salasay ajo mo tama ajo mo sapay nakadaganda ni je kada di na cocok tama ko dia na mapacci magan iya na tunah kada korang fa anta saddaku khairul lakum iya ko muat dampangi lebih makanja coba ya kong kagagatan nindra tahu nindra ngidi tete 20 juta na dia na wajai kada bandi tapodangnya na tayo na katudi ko nindra yano 20 juta iya ko na wajai na alay tapi iya ko dia na wajai puraw halalakan ko Allah Taala patulay yang lebih makanja inanya tapi aja tapodangnya ro tahu mindranya aja anak tanah tapodang iya apa itu kau minrang yang tapodang kenapa deh nadi wajah tuh jadi deh iya nariasan totaro pasang maka deh bahasa agama mana berwasiat iya aja tak ada deh aku besori mondri to mapasilolongan tongan ni iya kau gananya malah di menita dia mau tama iya maka dia kau tolo bandare pura ni wajah tike na tahu makatan diri maka kira-kira atau KTP yang kekuliman nate maka kayak gini je ya to menai di taman ada pijek gage mako tu iya nanti ina tu nak ada Allah Taala jika engkau putihkan iya maya katu masalah pada makun rayo ko kampungku de to nak ko mani de ko bi kampungku madari ko mapabot tinggi bali bolana mala sate na paripandai rewa na tilo bolana capu sate na de na rewa pandena ko mi kampungku de nak ko mani de de iya mako matoko Menari koroni dek to koroni kak. Nah dia nang kau runtu arwani mak bicas sate kalau ibu ti dia nang. Ina tu ampai mega makun raita maranaka pak magala mapakali cubu. Iya, tapi dia tu nak kau mani dek. Ya tu mi makoi. Iya. Aja dia nawat itu pak. Loki map pengajian makoi tersakamai makanan halal angkat tu haram. Apa itu nu haragi don rupa angka yasang haram li gairiha angka sang haram li satiha iya ko li gairiha prosesna mak bagi nasi kota ite ya lay dua harangnya tu halala andrena tapi harangina sama prosesna angka itu yasa haram li satiha benda namanya to darah bangkai anjing babi harami mati bandana namo ini tikam tapi ya komano halala tadi komano na beli bola magani iya mana namakan nahi waju ipake kenri pole lipa ipake mas sampaja kenri pole nah kada hadiah cale jolok pakanjaki tapi dia tu gak apa di tahu amannya dia tu gak mala paso kok dia pemilihan presiden kita dia gak mala apa iya nala di paso kok dia namanya jajah sewe tu namanya jajah iya ya kode namaku nandre balao ya nandre dongi iya magai iya ya kono macarepa tak dia memang deceng iya tadi tonala tek ko to iya padamu itu api pak iya kong kagaganan rep kita presai apa iya tu api anu macare pai itu nandre ya ko mapacci de nandre ropo itu nama kadai agama pasu isakka nawaram paramu nama pacci jadi ya kong ka aga ilaga nama pacci monre berarti care pana tu ilaga nah ya ko iya care pai kenro madak ke nandre api tu namo mau caji bola batu maka namanya nang bola batu nandre api na bola aju biasa nandre api de ya metona care pa apa sifatna api matunu tapi ya toh aku mapacing moy namo pan no ropo bola ropo lahiran ko mapacing hakiki na dia nandre api
Sabak sifat nam itu api matunu. Ite gari Nabi Ibrahim ne. Patapulo so na patapulo ni no kopi tunu denan dari api. Na sabak mapacimanang yero anu tanu kuat kalina. Jadi na tu ampai para lula dia tiasa ngesaka pak. Ya nendre ase tetap pareke ngi 5% tu. Bersih na bawang 5%. Dia na siaga pak. Maka nama dari ke dia na siaga hidup pamaja na kamuasa dia na siaga mudupa siya pante me maja mupano. Nasa talu pante siya pante mudupa. Nasa 5 karu maka tiga. Apalagi kalau 5 pantai na pano na 30 karu na dupa na pamadare ke mana ka madare ke ko. Kene 30 karu mo pano na 2 pantai mi mudupa dare ke no. Makira. Nama-nama igare. Idi bitu madari makoti demento gagana na gitu tahu ko dia na syukur. Mega tahu makada maje pe nakada te ko to milodo masampaja ipagana dale deje na yetia sangnya dale o komidi monro. Namo ade na mega ko syukur ki mo ganna. Asukuru kang ina tu pagan na dale pa ako makadaki. Ina iya lakay ko kunalin na di si juta ganna ni dega ya tu. Ya tanay ko pagan na. Nang kamakun ra yale di 500 sabu. Okay tu bihila lang mak balanca. Ya tu pasao to lalo na lansang. Tapi ako talingi di 2 juta. Okay pasapin ralo mak balanca. Ya ko talingi di 5 juta. Matari lo jupana. Malinaster. Ya ko 10 juta talingi okay Jakarta mak balanca. Ya ko 50 juta di nasi ulang okay Singapura lo malibingcung. Makoy dega ganna na ko tanay di pagan na. Iya. Maka itu sangat kehidupan. Dega apa? Natasi dia tahu di napa tu talu tahu. Ida gare ko pure mak bayi ni tahu. Angka nak napa masih kolam manre na dia nak jama. Magi na lolongan mana dale. Manre mo na. Na dia pernah jama. Berarti itu tasi dia tak dua itu di pandre talu tahu. Lebih tu dale aja termasuk susah. Pada mi kong kana namanya masih kolam aja tahu aja iko makari wajah penatama aja betul kan isogo pajak. Kenro lulus o kometu itu napatan tu pong Allah taala. Aja mo maselang angka dale na tu. Sebab pong Allah Ta'ala tentu. Pakan jaki mo isang pajata. Pakan jaki mo. Napanilaw ki masigi masang pajak. Aja nak ko boleh. Ya ko boleh sampai jasuna na. Rosi masigi. Mga kabalo masigi ta pa. Iya. Mga kakanya masigi ta mga kasagina. Mga seto. Iya. Idi to nga man. Iya. Imangnya palay ko imangnya makaja to ni sadan. Oy. Iya. Yami ko imapada barung-parunge. Ni mace-mace. Anak-anak makaruk kade. Iya. Lalu, jadi Pak kami tu timah Pak maka dodo salah dipakai ini. Nah tu kami tu Pak bilai. Bismillahirrahmanirrahim. Gaji tu puasa. Masih kiri sina sama subhanallah. Alhamdulillah. Allah akbar. Milau dah sina sang lena hamin. Fatihah. Agak tu puasa. Iya, tapi dia tu kagak pendengar. Angkat tu capak nama mi mana sa pemilodo jangan mau. Bingkat tu kita makmud jago, ngata jabami nasab. Ming. Ega. Imak gimpe mak mukiru dega. Iya. Ya. Iya. Pekan jaki, nato makan aja tu doa bersama, datungan nasi bawa ki milau. Apa angka hak desa, walau kuali malak bina nabita, Muhammad SAW makadai. Narek kogan na ipatapulo umak kumilau doang, simpapada itu pak doangan na cik diwali. Itu patapulo na to mengilau doang, pada to cik diwali milau doang. Ang amin ni, ilau ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Supaya salama isa na kampung. Ya ko ciaki na puli abala, ciaki kumanri balawi, ciaki kumanri dongi, ciaki ko puli susaga. Tilaw ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Iya tilaw. Aja na hanya gaji tu tilaw. Iya. Itu tilawi. Na napaturungan ipo Allah Taala. Iya, Pak dongang. Jadi itu pentingnya doa bersama. Loki mak berjamaah. Pak ya gitu koto cadi dinia culiang ngalewe tapi hais. Iya palai ko makan itaja ngak cinampa wasam pajang. Oh cinampa to. Nah kerana Allahu Akbar. Tega na baca. Amma ko mami timuna. Iya. Jadi loki mak berjama. Magi ko to mak berjama. Lah hisap kelompok iparis sama kelompok moki. Iya. Iya na tu ampai. Oleh bani contoh. Ya kong ka sentre 10 baterai na si basi di baterai na kaya masua. Masua 10 itu. Napanya ko 10 baterai na sentre nang ka baterai mate pun ditangay tumo pa yato. Tapi ako chit ini baterai na baterai mate sa bara ko. Kapa. Mako mati to kong kapat dari jama gimpe acili ka panyo ko tangana.
Yang kapak bicara jawab mati. Dia anak pu acitira ni. Kenapa tu? Pacu moko tu. Iya naro makiro kata naro. Iya. Di pak kami tu tahu pak dia gak kasih. Pak dia nak kena sekolah. Na meloto macina to masampaja hidayah to nga. Maka dia itu dia namanya kawa apa lah. Angka biasa tahu untuk pak tomato kasih. Pitu 60 na pitu tahu ngumuru na dia nak kena sampaja. Macara mata sia kak napa mainga kasih. Tolong ang hidayah upang Allah Ta'ala sawe macina mas sampajang ustaz. Ang kalingan nak cara mata tapi dia juga kasih bisang. Iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai. Maka dia napura na upangolo tiko upang Allah Ta'ala na pakacenga mapeletu na. Daku ya tanya sampajang ya tuh ya tu ya tapakkoro mapasi sumpuk bating tapakkoro asalna. Ya ku sijangi tapakkoro tu atita masarolak bine mas sampaja sunna isa burakan. Tapi dena to lai sampajangnya tatta sampajangnya sampajang. Nah saya na ro wacin nak jame dah kita jaman ni nasab. Manu mina dia kana upau. Ikaw apa lah? Dak ku kada ban anu bani acun ku imang na paki makada wakat tai mas sampaja pada sampajan na jamai pu imang Allahu akbar. Dena na salah ya tu. Pak makanya munia ni mang aja nak kada sampaja loro pak di tesangi. Akara bani wakat tai mas sampaja pada jamai pu imang Allahu akbar. Iya inasam iya koroko ka akan baca ni subhana rabbiyal azim wa bihamdi nasawai marajini apa lah itu dako rokok bani mari ngerang apa ya tu baca sunnah mi ya mi tu wajib rokok jadi pak ya tu ko sampajange pak 5 mi tu baca wajib Allahu akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib ko tahiyya syahadat misi basalawat wajib iya kamu ndak bir sallallahu atau ya la abi wa sunnah mani ya tapalakmu ya tu 5 ya sampajan ni iya asam paja ni doa kita sunnah, bacaan surah sesudah Fatihah sunnah, bacaan rokok sunnah, rokok ini tu wajib. Toko boleh rokok wajib, bacaan sunnah, sujud wajib, bacaan sunnah. Dia kau kata sujud, nah dia kan baca sujud bami mari ngerang. Asal ni sampajan lah. Apa sujud ini wajib? Na zaman ni melo siulan napa kak siruntu. Nah podana tapalo memang di sidap peya nas alhamdulillah nak menyama pape nak dikumas sampajan nak. Na sang anu men kami waktu tanah 7 moga robate udah kumagai na saya ko rokok ka anak nasabak dia wa apala maka bama Allahu akbar idi menipong ini menipong nasa idi menipong lalang ngati aku yang tu pakai cocok itu iya jadi iko baca jadi aja termasuk sama kana dia namanya wa apala de ya mikomeki mapala manang ay malampe-lampe memang. Tapi ia kodenang kata guru ini 5 na pamulata pala Allahu akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu mantasapi ya kodenang gaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah rak ia tu pamulangi wajib itu kedua yang itu surahna iya sapi itu ia koroko ko na de gaga mo apala pala tu bani paringaramo lori pogi panguluy sujuk kumah koto iya mi kota pala mo baca na tabaca ni doa kita tu 10 pa siaga apa lah? Itu kupure ke takbiratul ihram. Engkau baca Allahumma ba'id baini itu. Maka itu bacaan Muhammadiyah. Engkau baca Allahu akbar kabira, tahu? Engkau baca tabarak rabbul ta'ala rabbul arsyil azim. Engkau baca itu 10 tu apa? Ya kau cik diminta apa lah ya naroh. Mak dupa-dupa mi sitongan ya kau mas sampaja sunah toba ismul azam ya kau mas sampaja sunah perlu tahu inni wajadtu alasannya Allahumma ba'id baini kau mas sampaja sunah tahajud Allahu akbar ini wajadtu jadi mak dupa-dupa jadi pasti cocok pada kau mata sia ya kau tahu mati tak tahu mata sia tahu mati lagi baca tabarakalladzi bi yadihi rasa ibtida pakai tabarakalladzi bi yadihi mulku la kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu mata sia iya kau baca mabot tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja ya ro ayat ibaca jadi asa ibtitah pak buka aja lalu atau lo macara mabot tina patabar kai baca maka itu matuk boting ini laudogan nikmati ustaz jadi makir jadi angka pasangannya tuh tapi ya kau cik diminta apalah ya narosid di mamadain itu iya jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila cik di doa ibtitah ini wajatu, pasti sambungi. Wad dia lah 2. Wad itu cik di mana baca teh. Sitongan ada 2 je tu baca cik di mi. Tu makna cik di 2 tu. Yang di kota baca tu ini wajatu. Tapasil lempu lalu paringarat kalau ripuang Allah Ta'ala tapangoloy aleta. Apa limon rong takbiratul ihram. Allahu akbar. Oke itu tasingkar. Aja nales saya tu. Yang payasa takbiratul ihram ternyata takbiratul ula. Harangi angka gagay ngerah lainnya alena. Ya ko makare dia apa ni rule ngerah ustaz pe ko je carana akara bani naita kapuang ni salah sainiat. Iya.
Iya ko yakin ni maka na ita ka po nga kata bere magampan itu. Nang kali nga kata bere magampan. Aja na di menre. Pa ang katuyo Allah. Wah. Maka nabi ko. Itu. Iya. Jadi aja na ni susay. Iya. Nada na mabela. Wallahu akrabu min hablil warid. Lebih macawi ni ura along. Yang kedua huwa ma'akum aina ma kuntum. To yang kay sibaway ko kenro ko monro. Jadi yakibani pada ko kasi CCTV maka naita ka po Allah taala roko naita ka suju manyamang ito. Daripada itu menre lah ko langi. Allah. Wah, napai mana. Iya, jadi ina tu ampai makanja ko to masih sija tam sige to masih kiri memang nah 47 memang ni ati namo dia tu pak golo ko memang golo pamana satu jolo. Iya, dia tu pak golo purana na pasa sapatu na lari na tama de pamana sa jolo. Ya makil. Iya. Maka tu kemana tu nuna pak bulu tangkis mako to masam paja mako to. Aja napai pule bolana engkau papelo nasi polo. Wah. Namala. Ya. Namodo cilin na notunola to rumpuh. Napatama langsung kata bere Allahu Akbar. Wah. Ya gitu. Jadi paperingan ranganya. Betul ngana. Tak kalamui ijama apa kanja ke bujuna. Iya. Acila kapatu idi namo kamu tu gonrong ni. Ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatomu sampai okor rokok. Ya kode mulle runtuh okor rokok etoko pomu sampai. Ya kode mulle runtuh okor tatonge okor suju musapa. Ya ko suju ko sa dinama cawe ko ale mo ko pong Allah taala petete bi suju. Oko tu meteta. Iya, ya ko turang yang meruntuh ko turang. Ya ko masahada ko meruntui pakan jaki sahada. Ya na tu nak kerto pada teh. Kenro isi betu oko ko tu lepah. Iya. Nama kamu tu gonrong. Iya. Iya mikolai bala, iya marajit-rajit. Allah Pak angkat tahu masa pajam aku tu Pak. Na bala, na tajam tertaji nampak. Wah iki nampak tu. Na mo doi kita na de to gaga. Assalamualaikum. Wah selesai. De gaga. Kalau talo masigi mangolo saliwa memang di sandalan. Na peta mangolo saliwa memang. Sadia memang dilari. Detik sia gini. Detik 5 ni jelek-jelek. Jadi kuncinya okirona itu maka sempajangi. Dek toga gatu Pak ibadah dari 5 rukun Islam. Dek toga ga pakas iya ko dena pasusak ka wijay alina ni challa. Dena puasa wijat alina ni challa. Dena tunai kan ibadah haji alina mato tanggung. Tapi iya na dena sempaja wijay na kan nakilalam. Bayine dena sempaja na kan nakilalam. Dek toga kada dena sempaja maga kasuroy. Deti awak kada nigi tahu dia na sampaja bayi na tamera na kala kay na dia na koro makada mina nigi la kay dia na pakai nga iba na makasibiang iya na mate matu nakan na pakutana na sabab amanah yang dia tidak tunaikan. Iyo poko purahui tapodang hema sampaja kimat tinggal lagi sampaja tak ya morojo tapat tuju ya pe ko tako dia na sampaja na pura ni pangajari dia na lepat tanggung jawab ni na sabab magay pura ni pangajari. Apa yang melengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanya idi pacaramai. Paya ko makada i ustaz mani melengi hidayah tahu hais maingat mana ni tahu. Nasiaga ni na kampung lawi macarama pa anamo anu mak goro-goro yang ke kampung namo Papua mi tahu totamo korong kau gi ilalam. Oh betul kan nah. Ya ko cara mani pakai ingat itu maingat mana ni tahu. Tapi itu hidayah. Nabi ta lagi mana sanadi malaikat Jibril mampi iterima donna tapi amurena denule pasallam. Nah sama hidayah. Iya. Tanya iko Muhammad malengi hidayah ko Allah taala memang tu. Apalagi di ustaz pajai. Ega. Namo nonron na malaikat de tonak. Iya itu mabela. Itu sampai pada ya puro palak makada ko Allah taala murus. Pada di makada radio salom ni. Iya, Allah taala. Dia urusan na po ko malengi hidayah. Makanya mako mati itu. Tapakay nga iba ineta. Tapi kamato je tu solusin na. Ina pura na yampara na demo pada memang sampai jatuh lai sisang. Selewi. Pecemang kali ngebaca. Iya. Itu tadi gue. Iya. Apa insyaallah gitu? Wija-wija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Mega pesantren itu penrang, mega pesantren guru tai. Pesantren guru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren guru teh Patobo angka mega. Tapa pesantren ya nak. Tati tipi ustaz maka databe ustaz angka tu wijakku sampajanna eta jagayana. Apa ini tu pasal tomatonna? Iya mah tu kok surumun ditanai ki dina sampajangan am kada sampai ustaz pura tu pedang kok. Magan. Iya, tanya na sabab pura ni titip. Iyo pokoknya ta pasti kula gamay. Makada mari masampajang kada mbokku.
magani. Nah, maka lagi pura mau suruh, maka lagi nak tak pura mau suruh tapi dia nak bakal lagi rusuk ngopi. Iya. Dati tipi. Ya pekoki pesantren na seminggu minalari aja mo ta masilang ya ko masukin kay rewa. Maka kami kalau SMP beta bawa ni. Maka namagay ang kana matu tapi nang kurang ni po patamo ko silok ko lagamay lari to mi ha. Selesai itu gasta. Apa amanah itu ya lengi itu tak punai ni. Tasa kamay anak tabay ni tadi pun na de amanah itu. Iya. Titipan na po nga latal. Tanya tidi pun na mo ti watak kali tanya tidi pun na. Mang kami atu matay bulla na de na mana sa pakita. Iya. Apa yang napinra kami po nga latal. Rumah ko mi baca. Ipacaweki dia napita. Ipabili na pay malasak. Masalahnya ya matay. Iya. Do chiling kami makalap ba. Pada kipasnya dia. Nang kali goreng itu titi maka. Nahala ni po nga latal. Iya. Napinra kami. Dia kagana lagi. Makanya ko hak pakai bukan hak milik. Ina tu ampai makun riyat tiap palit te anin apa ipinra kami. Kapo ko kampo ko namin lobot tingin poh nakalu ni pale ko imen re pada tikungan nya tama mani bulu mata dia naga asli ya biasa tu mata riolo maka dewe tak den naik bulu mataku nah sawen ka tu memewa ko si runtuk nak ya mako ko tak den naik bulu mata na tay len nam itu dia masa Jadi upasang terjaga wir, wija aset itu. Ya ko yalengi amanah tapat tuji. Ya pe ko lari tanya no rusak tak. Ya na pura mo tapat ama pesantren. Ya ko makade de umelo pulang kada lo muka namudo ngasomona pati lo ko. Ko na rojo udaktar ko. Iya amanah tak. Napanya ko pure masih ko lagama na na mo si taumi. Na batta masui nan caji parema. Aja mo ta maselang. Na sabak napra ni bacana sampajang itu. Orang itu mak guru agama. Iya ko mancaji parema si parema tapi ya namelo sadar mas sampai jalan langsung nasabak pura nak guru. Ya miko dia nang kana guru agama namelo sadar kira melo. Napa melo sapa guru? Mak itu pentingnya sih sengai pendidikan agama. Apalagi mako kadin to nama soli sekolah Pak dia nama soli. Iya, napa ni manyama jadi ko masih sekolah agama na nasabak dia nama lolis dia nama nama kenri rumah tinro kenri lettu. Ya pokok ko bola kapang kosok. Iya. Anu namiya tindok namiya tumandari tapat terih. So kasih nana kumenin lah. Iya tuh makum itu tidak makun lain itu tuh kasih tanah. Riolo pana riolo. Iya riolo pamako. Namo ba ini Nabi Ibrahim ako to. Iya setiap hajar maku ya. Atu nai pengaruhi Nabi Ibrahim. Denan ri pengaruh. Ba ini nai pengaruhi. Sampak mui oleh cek dek napa mewah. Siti Hawa mako to. Nabi Adam lai licik Nabi Adam. Okui beli si maka dapat dinian raja tu biasa ya tiap memang kok maka kan kadi bayi maka binasa coba nih nanre iya natu dia tu bici natu makun raja bahaya lah iya jamu tangkal ngala dek ko mak bici bicara makun raja pas tu bicara makun raja dia nang kana kurat tu ditambah nang kali ngete maka da angka gare nane samanna gare maka tu jolo samanna gare manian ya kolete itu maka ni maga payanu gare natari ni maga pa tapi natari gare monrina ya kolete itu maka lah ya nu makoy ya nu pawi ida gare ada si salah ya na waktu na melo malaikat dapura nabita apa iya ro yahudi rapai nasat de wani pemang lai kapungi bolana Nabi Muhammad pekicarana na yun tangaban ni na rapa yahudi tek dua wani nasa lai kapungi bolana Nabi Muhammad na yun sebelum mak dek Allah rewat ni pole rapat tate talu subuh angka manapun gawana Yahudi palora lada ko bayinena latu ibola na taplay dupe ko bayinena ke boleh nasang to pole rapa nasang rapa tagaban ni subuh manina rewat rapa ada nasang rahasia dia nawat dingi po rahasia no cecere subuh nang karewat nang rahasia apa ipoda memang nyokro tu na rapa aja lalu gapawi itu ki si bawa nasang aja nak bocorkannya gagay na isakai tawe na laba iya laba kay Nabi Muhammad jadi aja kapawi iya non na punggawana Yahudi pak bitawlada ko bayinena maka dari bayinena rahasia dasar rewa sucak nasa pawi aga memang nasar upo ako pala tapi aja lalu pawi rahasia nasa yaga nasa rapa ki onna nilo igare ikapu bolana Nabi Muhammad na payuno iya ro ayung pawina rahasia nasa ya sisan na lo masasak maile si runtuk mali bolana nakap di bali bolana nasa angka rahasia nasa aga nasa nili gari yun Nabi Muhammad tapi rahasia na adyung papawi rewa ilaw mak nako sa sana bali bolana kaya bali bolana mas sering nasa lagi nasa angka rahasia naralat tu ya gagay okko do cilin na bayini na sahabat
Sehingga Rasulullah itu bisa lolos. Sayyidina Ali tolai onron nama timro. Jadi ya kong kagaga melo itala pak magampala makun riban na tapodang makna rahasia tatala itu. Terbukti nih itu. Jadi ya kong kagaga makalelian aja nu podang makun riban aja. Ya ko anu dena wat dingi pake do ayo podang makun riban. Apalagi kong ka makun riban na umpa timur Asena. Iya, umpa timur Asena dia dulu taruh tuh rahasia. Iya. Iya. Yan ang kataw lari law saliwat timur Asena aja tapurangi rahasia. Palimatan si Poloso natahan. Udah memang apa ang kami matuto modele pa ang modele. Makre guru tamali almarhum guru takimali delawa. Ite gere to menerima kalasi. Kami tuto. Yan ang kataw buku ingat na kalasilasi. Aja mesti bawangit dangkang na kalasi ko. Yan ang kataw mabula mata na maraja ulun na madere mata itu pak deken na. Ada mero gitu. Iya, jadi jadi tuh nang kataw macam pa bulu-bulu aro na matandri itu akala sini. Itu nah ya tahu pandrita na isang iya biasa wa guri tapi aja na di paumanang. Yang ka tuh iya maka deh angka tuh tanja na teh maka do tahu mako memangnya marani salah-salah oh iya jalalo iya kata tahu kumarani salah-salah iya kumabele joka maneni sisa na situ dagang makanya peraja ya tahu maka deni wah tahu make tuh matandri akalana tuh nih tiada capuri bicara tuh itu ya jadi tadi ya kong kato dangkan nang kata kadai kita marani salah-salah dia nawat dipindrangnya gagang ya kan kalimat tuh ya tuh nakar atau pandit napa itu kita modele nate niris sama kada to makokoy kecuali to makanja tepat nah iya iya makanja kemudian maka dah kau nak sampajangi namo magarepa tak tajam lalu iya tajam napa nih gitu sampajangi angka purana tuh ya ko jama-jamangin dia ke purana tuh lagi makun raya ko maka dah selesai pijamaku was sampaja dia nak sampajang pak ya pura masar di melo mapel ya pura mapel memang sesak pura masasak melo idio pura dio memang nasu pura mana semua paling nak paneh pura itu memang pura mandre mesti bisa paneh pura bisa paneh mesti 50 sesak pura 50 sesak mesti lebih sesak pura lebih sesak mesti itu dio dega purana dia nak kada pura pijamaku dia nak sampaja tuh jadi ini natoro sampajangnya aja na idi matoro isampajangnya usahakan natoro ki sampajang ya ko sampajangnya matoro ki na tama lore sampajani ya na tama sara sampajani tapi ya ku idi matoro isampajangnya ni pia sara na sampajalor na salawa na tay na sa jojo cinampapi tega ya makira tapi asah itu sampajangnya pa iya memang tutu pamulangi paressa ya na tunakla to pandit itu sampajangnya nilai na cidi iya tu salahnya sampajangnya nolo maka lagi masuk sunat as-salatu miftahu kulli khair ya rosam pajangnya pak bukan sidina decengi jadi akong kagaga angka pinapang kanilay na yan na tumatambah sakka enolo puasa enolo baca Quran enolo sikiri enolo tapi ako mas sampajang icidi jadi ako dia tas sampajang nolo tambah nolo namo asiratu si todo konolo tata inolo tapi ako mas sampajang icidi sampajangin apa mengaji cik kita menolok 10 mapasusak kita menolok si ratu nih masih dak kaki sisa buni jadi ia penangkang kak na yelau mondri ko mas sampajang maka itu patareka ia tu sampajangnya alimu matoje tu magi sampaja subuh na 2 rakaat maka dia sampajang na tubuh lahir batin sampaja loroy patan rakaat 2 5 2 aja sampajang sarai patan rakaat to 2 do cili 2 to mata maka sampai jam mengeribi telu lubang ingat si bawa timu lalu isai yolo imonri kiri kanan jadi limamu tu ajemu napasakmu paling kali iya na tu sampajang iya na tu ampai maka dia tu sampajangnya tato maka dia alipu ya ko roko maka dia ha ya ko suju maka dia huruf min ya ko tudangi maka dia huruf dal tulisannya Ahmad ya sange Ahmad Nurul Muhammad ya ko watakalewe ulu huruf mim aroy huruf ha pinggule huruf mim aja huruf dal okina Muhammad jadi Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang ya rosange Ahmad ya nariasa tahu cik dimiti ya sange tahu ya mimega ya sange rupa tahu nah sabak yang dirahasia itu cuma satu ya ko rupa tahu mega itu ya ko tahu sidim ya nariasan Ahmad ya maturiasa sampajang
Jadi nang tahu dia nasam pajak ternyata tahu nih. Nah, pajo. Tuh, iya sampajak. Ya ko iya tajam yang pati tajam. Ko makada dia apa aja jaman nih pati tajam. Ya na pura na tajaman kan lapor. Kan? Ya mereka po makada na sa pongala taala makada si ko mito me paringaran na tundek de na mali. Gang kami ro nulle. Na isa na na mato malingi tappa. Iya to. Ya pura gaimi na din na lappa aja na tama susah. Pati tajam. Iya. Namo umaga makada madosa kaje mega ta salaku iya tu ampai surut masam pajak apa iya tu tahu rokok suju tak den na idosana pada tak den na donge poli tak kena jue den tu ampai ko tame watu sampajangi mata anak pape na dinge iya na tu pur mabir salat apa samanang kalangga pamasin gitu iya tapi di sesena tahu rajingnya masam pajak iya ko dena rajing pajai iya makiro maringat tu pape na dinge na sama iya tu ampai ko to rokok petetai aja Allah samelah wih di pada tak den na dosa mutokon iya sujuki petetai baca ketelu palap-palapai mun aja subhanallah wih aga mana lalu kok subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca lo iya ya kau matahaya at-tahayyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah elepangi apa iya natu dirasalan nabi talok ko Allah taala waktu nasiruntu makadani nabi ta at-tahayyatul mubarakatu as-shalawatut thayyibatu lillah makadani ko Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh makadani nabi ta assalamu alaina tapas salama kapo wa ala ibadillahi sholihin pacutui salama atamu ya engkai saleh iya na tu dialog na nabi ta ya tu napa makada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah makada malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia pakai sayyidina. Jadi aku kata mas sampajan nas salawat dia pakai sayyidina, dia tu cocok. Ya aku makari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dia salah. Ya. Kepahan ya? Ya aku Allahumma sholli ala Muhammad, dia pakai sayyidina, dia tu cocok. Tapi aku makari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia salah. Kayak salah, jadi nas sampajan. Ya jangan tak pakai wali. Kumak iya na tunang kasih angka imun rina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ilaw. Muhammad ilaw tulunga asalang nga ako umma. Ya ko nabali sallaku ang kamatu pahala waling syafaat pahala. Iya na tunang tumakar kama sallaita ala Ibrahim. Pak iya gitu Nabi Ibrahim nasidak kay manang ini tu perlu bacangi Fatihah Nabi Ibrahim. Apa itu pasidakkan Nabi Ibrahim pejeh. Kapur boleh suruh gaya lagi malaikat na pele Nabi Ibrahim na kemoy dua kemoy jajina iya rokwe 5 atau nak den parang inotasi ya tu mancipat je iya ko 5 abiona nak den paralok putanang ya tu nang katopat je ko putanang termasuk garam Himalaya itu mencelak hanya garam laut dega ga tahu denan repet je dega sebab Nabi Ibrahim sidakai itu inaron dibaca ka masalah itu ya tu nak ada Imam Ghazali Andre kopat je sebelum mandre. Andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah. Nang kana anak buntu-buntu otakna. Suri mandre pat je ko mandre. Na pura mak disalima. Tasuro ni ma pacuri di mana kopat je halusu na panandre, na pemandre. Pura matuk mandre na pakotiro pe man na peminum insyaallah. Macah tu. Yang kedua dia nak naik keracunan makanan tahu. Tu dari bubu elo ko to pura mandre. Yang ketiga makan jalan dia nak naik lama syahwat. Iya. Dia kan nila masyahwat tahu itu ko mandri pak jenapa man. Ya kong kata dodong suruh. Yang penting aja nande si sinru. Napa curug babi di mana? Pak Burat tuh. Tuh Pak Burana tuh. Itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Kemana tuh nampak gurang atau pandai? Ya naro kita pak kitab tasawuf monumental. Ya naro kita na baca tay na patamma na pahangi. Tahu pandrita. Itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Makan jalan dari kita namo berhubungan teh kata naramte makanya komeko gaji ngang ulama makan jalan tu ko ramalangi pas pura buka minuk ko aja monre berhubungan dengan pasangan ya ko takut monrodare baine buat di mancito pandrita ya tapi maraji ko imam japai sapa gitu jadi itu banyak itu ampai di OGE ya patu na Pak Buting ya anak kometa ramalang alungas somelo na tamar ramalang apa Pak Buting magai iya ro na sapa sampai itu pandrita itu kuncinya cuma dia ini paham pura mapa boti kan rina bawa botinge na suruh lo masyarakat kubur sapaki buru wali na suruh bacangi Fatihah wali na pamilo ko pong Allah taala talingi baraka matu bijak-bijak kepada baraka angkai talingi atau pandrita ya riasat tawassul
Yo po ini kiburu na minasa nenemu batala na biasa je. Nenemu bakoto. Tanne ya rolai siarai. Aja na mulo mita ya ro. Sampai kiburu to pandrita wali mulo siarai wi napa ko milaw do ko pong Allah taala. Aja mo ko wali milaw ko pong Allah taala. Aga ilaw po. Talingi baraka bijak-bijak kumatu pada baraka angkai talingi. Ya riasa tawassul. Yami ko makadaki inda upa. Angkai he. Apo mo pure pak bayi ne he. Ilaw doang inda upa na salama. Ia nanti ya tawassut itu yang musyrik. Paham ya? Pisahkan ya. Dia ketolong masyarakat kubur tahu mandai cengi siarai tahu milau doang. Apa petalingi bija-bija pada ya pun. Maka dia kumakai musyrik itu salah-salangi. Padahal aku kata malio to baru. Aga dia sipau. We mudah-mudahan kasih uleti malio to papa ya atau mudah-mudahan nang kabijakku matu mulai malio to makor. Pemenre ko bola nate ko bola makanja. Aga dia sipau. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih ya tuh. Dia dilarang karena menjadikan sebagai contoh. Maka we makanja mentali toka po makor. Iya, dia mereka aga. Wali po nge tapakur ti ronak kumatu. Kan itu. Nah, itu kuncinya. Ya kita pahami. Aja lalu na salah-salah. Pak Mika tuh lo masyarakat kubur. Wah, tapok kuru milodo. Ami. Allah. Wah, deh nak kok. Deh. Itu kuncinya. Si jana macarame jolo-jolo. Kesimpulan na awal ini maka da iya koto mas sampajang usaha kangi ya ro sampajangi rokon na ipasuku ya ro jolo iya pasuku bikina angka kata dere tu ma arwane we kuhe silampu ida do cilinaga silampu gi salingkan ya kumakun rayo kiyolo silampu i salingkan la yolo supaya dia tak getengi iya di arwane we tu aurata utu migang kapusi ya makun raye ya tanya aurat rupanna minapala limanna makanya rusali sapat tabu aja tagat tangi lolalang apa ia to alonge aurat ya napi tayatu batal sampajang makanan katu sali sapa oleh Malaysia angka patahan na kuyolo kabiasa budi ya magalay mabalanca ko sopi katung kakare na kuya tu makanja na sabak na tutu ye ulo de to tunawat dipita apa ia ulo na makun raye aurat ya rwane de ya ginamotu silampa ni menre kedo padan tene masalah ya tu dopi dia rwane namo dia tu masuk kok cuma ia songko patah ngulu mi supaya dia nalarino apa terlalu lampa mi ulu okulin roy maka roy sujuk makanya pakai ni songko tapi aku tu masongko aja tu sinako napanya tu malawa ya tu songko isorong imen recet de supaya tak ges selin roy dia nanu ulu jadi ya tu pak yang itu guna songko patah ngulu mi jadi tahu gondolo namo dia tak songko angka apa tu tahu makada ya nang kata mas sampajana dia na songko maka roy sampajana tanya hadis na nabi itu hadis nabi pak belu songko dia gagah hadis nabi tamako tu ya jadi namo dia naso iya cuma dia na songko patahan iya kita paham ya tomali pak masulara ini mani yang pati tatu ti aurata makun raya itu maresa de to tu nawat disalisapat na soro layolo na pasuyo ku yasena dia na sa sujuna mesti ko kiolo na salisapat suju aja no ku yasena atau biasa makun na sorong lima na layolo na macho salisapana na pasuyo ku yasena itu mutlak batal sholatnya karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah sholat mega di makun na kena gani anrasa ni iya makotihar iro aturan na agama yer kita pakai jaki bu iya lauki masih gie mak bereja mak ko deto tamari palada ko bolata mak kada deto na tahu ni mana iya lauki masih gie ya kan kaje tu hadesa ya makun raja masarola biko ki bolana masam pajak ya ko ki bolana masarola biko kilala kamarana tapi ya komelo ilo makun raja masih gie aja mau tengi nasa nabita nah sabak biasa cip ini masih gie angka Yahudi itu dirala sapa salang melo culi narek ko makun raja ini sangi makan salang baru kurangin punuh. Nah sebab diboikot arwane lagi dia nama yang pai suruh pertama kamarana mas sampajang aja nai tai tahu apa Pak dan Rina tahu dia lo pala pakar Roma ya nama kalle daun nabi kita ko tambu sari cilengi makuiro tapi makin nabi tai ko melo ilo masigi aja mateng makiro je Pak mega tu apalana nanya mako ko ani kami culiki nah sedine we dilo masigi makun dia tu mulana mas sampajang tapi lawi jogging itu kagak ko dia kagak magi je nama kalian ni matona lino di idi mana tu biasa batu tamas sekolah tengah raja ko sanam pagi tahu ya so sanam pagi mako lima kowe napa si jalan di tempat ya mako kowe lima nama ni naulina pilih makalian ni ori nama ni pada manila napa kilo lima lagi kamani je pena jama tahu itu dia na sanam pagi
Iya makalilan metoni lino. Iya. Kalian arwane nama jasa rapa padahal aurat nasi polo mi. Angkai makun rai la haula wala quwata illa billah. Malam te siaji wajuna sope sila yase. Iya. Itu makun rai ta jaga ini. Wija-wija tanak tatu ta jaga mana mi. Marajin tu Pak marajin. Tanggung jawab itu. Iya. Ya bayi ni tapak komelo ijo kana makalilan modele na podame man ni. Pakajaki tu, pakajaki. Iya. Ya nak mangkalinga, Sulewi. Cak mangkalinga baca. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.